Iki Bu Aris bagian nyambel. Iya Bu Kacis. Wes gak kaya sambelane Bu Aris ae, mantap. Sawong maknyus. Mantap pol. Nah, Monggo ibu-ibu nang sarapan. Pun siap sedanten. sudah. Krim. Sudah ready. Kenapa Bu? Sayur sop. Sudah ready. Sarapan pagi, sayur sop, kari ayam, sambal tomat, udang goreng, goreng jair, bandeng, pentaki udang, kelang bandeng. Nah, niki chef andalan kita, Ibu Haja Uswatun, Bu Kades Gelanggang. Monggo-monggo yang punya gawe bisa ngundang Bu Haja Us buat masak-masak, dijamin mantul. Oke. Siap, Gak kaya masakane Bu Kacis ae gelanggang. Siap. Sarapan Monggo pagi, ibu-ibu. masak, pentaki udang, Pun siap. pentaki udang, gorengan jair, bandeng. Gak kaya masakane Bu Lurah gelanggang ae iki. Mantap pol. Ready. Ayo Bu. Sapa meneh sing duwe hajatan sampean tekakno Bu Lurah gelanggang wae sip, gak usah mburui. Gak usah mburui Bu nggih. Gratis. Bahaya ta? Gak bahaya titik-titik.